ba? Nung tao niya ito papasyan, kasangkang no, dengan yun. Anong na ito pa abay ito nga, amalo ko, ito nga din ang lungtibay, kalunggo na kaligtasang na laon. Kol gamat yan na dipili ang tut na dingin. Ay tapos yung ito, ay sunga. Bigay ang pagkita, ito magkikiwan mo na tutonin. Ito ba natanong na ang 20 kanila pagkikita kayo na may pinapot. So yun, yun nasambang pa siya mga tipanle. Sinjangin ko kami lang sa hindi pati. Ako na, naman chupa na ila. Kami kasatin, o ba nang mabol sa kamunta na kumpito. O kay hello, chiko ba nang mapulma, mungkin kahinali. Linali ito ka ba o zombie detective. O kami kahinaw, so nang matate kahinaw, ito, inalamdang nang mahihinate. Icinta ka sa ulit. Huwag pa din sa bowling ba na sa ulat. Isang kapas siya mga kipan. Kalau maada ka, mula na ako, kamipi ka sa kinekin, ang mahir niya nali. Ihangin ng maminchad na ang kamukakicit na niyo ang kapalod niya. Sa isu, minta nyo lang yan, mga siya no. Ini tahu semua ni deh. Ya. Luang na Piang Ngaih doon in Panti dan Pan kasanggam Piang Ngaih doon kum som nila kum lipen tu nila som na kum July som nila kum nilin ana sem na vision Street 11 block 14509-79 ayin tek den asi masya waka wi siang thong lu zolo sa adoma pol sian na thwa hi jin theu hi asi chap te na lai dal a angong a dupliang a ifen chim na ku ji hi ibangin mi khut lung to hong lucia ka ngai su lu chiang in ka dil zo ke bu hi na ka sau a hi angin anung ta pasian chung le ama amwang ka hi man un ama athat te kamai sakwa a hi zongin kumpi chu kunom sa bangin chuman tak in mun hong lak ding ka hi kanau Piang Ngaih don si na hang chudik chuman hong kitel na ding hong pan pi kol gam su pi le Singapore kumpi tu ga kalong dam ma ma hi kanau si na hang hong da pi Singapore pi le ipol na tong tong pan pol pi tuam le mi mal kwa ma teu tunga kalong dam hi pasianin hong it hong wai na te hu chupa hong yakim chata he kalong dam pausian Piang Ngaih don sanggam oga song de tu de song de tu malai lamo a note from Piang Ngaih Don's family. We came to know our sister Piang Ngaih Don 24 was abused by her employer till she died of hypoxic ischemia encephalopathy on 26 July 2016 at Mission Street 11, Block 14509-79. The death certificate indicated severe blunt trauma to neck. To lose our sister at the hand of our employer was extremely painful and difficult to comprehend, but our family forgave the perpetrators. The law will take its own course. Our family is thankful to the government of Singapore and the Embassy of the Republic of the Union of Myanmar for helping us to bring justice for our sister Piang Ngaih Don. We are extremely grateful to the kindness and love shown to us from Singaporean different welfare organizations, churches, and various communities living in Singapore. God bless you all for showering love and care to our family at this difficult time. Thank you very much, Pausian Mung, brother of Piang Ngaih Don
12 August 2016.